Ghana this my Ghana TV for Emuson Fajun Pine, aka Enkrata Mukin Kong, aka Fufokin, aka Bear my Empire Mania form, aka Mutuana Omotia, Mr. No Pressure, with me chair pressure better before Nasan Free Mr. International Man. Ye Casatre, we as never Muso Casatre Elmonamo for Saya Pepe. At the Pebiache, Obaso no share. And Yawada. Ye Quaco boy, you my day. Abba, Saya Pepe, Abba Shay Yema. Aye. Metnasi ye din and I made you say, I fed your mamma a gem from Fropeteo. Nami Konzongo Suko Busaya, almost what you say, full of Frufusena. Titi. Me say metnasi ye din, me say metnasi ye din and I made you say, I fed your mamma a gem from Fropeteo. Nami Konzongo Suko Busaya. Almost say, Kokunta Fru Yakubu. And your baby brea de Anka berea de Amango berea, no master no love, no why de, no one like no ashe, Quadu belia ede. Macon Quaco brea, mitibidia, ya, I was here, once I know that no ashe, it could be a good. Also, I mean, I send bien no American social media, no so I ended the end happy. I know bien no what me Bonia no Nippon and white and what on that. So I tell you. Usha Osu Bempa and Cray ne Osu Bempa Moya, what say or Moya, social media so Mudi Bonena. Mekachra must say, by the time, say, Engosi December no, Nami Numan in our Mosrone say, Abbey, and say, Monsieur Kuno Meguno. All the Astatisi, ASI Pepe, Mensano, Jumani Bino, Timomo say Margin Pahene. Mensano Jumano, and on a dilitia mono. Because at the accept you are snipper pay and okre, Munchen ye pa. As I say, Enran will be traveling to say, I've been finding you say, who may be a friend K part. Pushy wo say, oh no, Mamma Conam say, na K part or no better way push you so be no be meko. A kua mua, o cornea, I just a report it, tio. A kua mua, o cotton letter, I just a report it. A kua mua nipa bako. Ajene ho agina ho se ono no de bibia ne a ese mo ka kire no mumusa mo se debe ntina Ghana need Ghana eye dey sa nipa kro no eno mbe kontokwa nipa one na eye ade a se bio woni wo krumpo koda ese obeka kire se oba dende oba bawe minimi kunu kwa akoda o na me ma me kunu style se wan kan kire so nu kunu koda. Now no kunu da wie na nipa na tia obeka ne bubefu we yekuo also de bia me ka tram se ewiase ateno on se wudi bone na da bia na ebeda wanim nipa we no be hye da o me pewe asem wo se nipa we etimi kodidi me yira teme o back door won se nipa kro no ekoka no kro ba bi se wonim adekro adwene pahene e de ayesa uma ye oti UK enso uma we eba social media be kira adwene pan ne se wodo no epe ne yirasem but woman we go back door afra nim den den o se UK woman we go back door na okos didi adwene pan ne yiratem nti onima de kura adwene pan ne da ye woman no but once mo nkwase afo musisi ho e na adwene pan ne e na kan se woman ye nim den den wa ye odai on wi ase ye se ade bia no ehun sunsu anso ebe de ebeba lady here is here. Mo nyina mo soja agu no so na K part wa dey. Mo family abontinentie. Mo family abontinentie because wo abaye ya wo ti UK. Wo hunyo, wo po kan wo social media no so. Nti da bia wo try say wo be control amanfo e wo sa wo group. Group me say agu awie o. Me ka kire mo say group na dey agu because mo group no nyina anyansa ni bia nim. Ento bi try say wo be kan okre edi akire wa de be ntina wo se wo muni lady ne kontokwa because woman no eno bia woman ne ye e wo me kura me side no akọ post kwase ne picture no ena ma woman me kura dwumpa me di dwa no yes that's the fact na me di dwa because woman no mo di hu ahya mo nkrofo no mo di mo achinim ena wo tabro kira na wunyimi ya asma kwa kodwa ne ekuo mo di hu ena ahya hye omumu ntade bi okrompo mo ntimi nyadai o mo ntumi ma bonte ma meka ena hye omo
nofo ena ewurawura mo nchen because nipa no ebeka no kura akere mo se ntokwa na mo okunu mu nyai. That's the genesis of everything. Ntokwa na mo okunu mu nya ntokwa no mu nya ntokwa na mo okuno but da mo se da bi nipa no kwampo time beto on kasa an ena ntokwa na mo okunu egu owusu bempa ni mo ase mu nyai mo se da mo nyai mo de ko na mbako because jimie no adoso ena ne on de on me adwempan no edrumre bia sa nkwasiafo we se mu ekuo fu tantan we eba abonte be kasa adwempan na kura no on defend eye owusu bempada adwempan kronka bi mo owusu bempada adwempan kronye se sa ngofo won ade bia ni wa be ya ebeso omoni da me ka kire mo sa social media ekuo mu na makodwani kuo we e kire makodwani kuo we onza omoba omukwasefo no omudi omonim no onza omienu pictures nkwa no post da ben won se omaba omudi group picture say omukoko hia ayi yatwa group picture sa group picture da bia yam present say yenie ekuo nie da bi selfish ena yes afra na nim tenten na wodi monim no ena bia so sa akwase ampanyin no so ati ase afra na nim tenten aba tro me adwempan ka kire me say adwempan ne asem na ya asem ye ba ye men kan biem nam so wapotam June July kurasini to say wo ka asem ye kwase na osi won na wo control no won no ma be kika sansem fon de akire me ma me nka na wo bi tufo e de be se da bia oni kofo ne ko afre na nim dindin e de be te da bia oni ekuo no woni omoko e de be te da bia obi ben wa na nipa na ekun because won tia futuo antakwa na social media na wo ko na ye content no e no obi aba won chen ya oba try say obetufu say jai but no nya dia be jai da nti do oba ye no say sa nipa kro na the end of the day me fa kwan bi so afa so apini no back awo na nchen o back door sa sentokwa be say panyan e say o su bempa kwa ko chusu AK part e na ye oya because o su bempa ke part ho ofe because ope oba wo ye kokko no wadi no ntiam so o su bempa be UK no o mo organize ye say ka ke part be she o su bempa o UK ntokwa ni nyina ni o abusua o su bempa e organize ka ke part me she no UK na afna we so o te won anim tenten e say da enya de o be pene sa de o be pick fight with ke part na akwa ye nsem bebre because on tena ho e makuo num no obi medi o su bempa kote because obi medi ne kote pa ye mo ne din biem nya de e be ka asem biem enya de e be se biem uti ukunu control mema omo jiso bema na adwene wo fom bema wajimi na wo betena ukunu a control no ade wuji dogi krache oba da bia no oyi yeni ni yie na da bia sa o nti da bia meka no kreda akere mo on say on monim gu asem social media no so no mu ye nipa bonefo adwene bone wo mutirim but mo ba social media so be sheda yese e na we me da me ye omo boa omo nya sa ankofo omo ni sources bia o me say omo ni sources bia it got to a time krana me kwapura na sa friend anim dindin na obaji audio me okobo osolo os me BNI me audios and so be a video wie na aba betam so okobo audio mumusa no it was a time me ena na me otimbaji video me ho ene mo ede kokono ntokwa asia oh monim gu ase so at the end of the day no afna we be miamia na ni ase e be gina adensere watimi face adwene pan ka me bo no petim me ade me see afna we 1000 years kwampo na obe test bi ahwe sa 1 week no 1000 years kra na because me sa oni man di ni year on da bia no forever for life sa afna we ne Crawford for life what one now so ko anu tumu a ube hu na picture na ma ni akotwa screenshot ni akoye we ni social media we sa ngofo we ya ka obi omu bully amanfo pa sa ngofo we mu a ngofo we se mu a omu ni suban on da bia nim gu ase enene na mo so monim begu so agu ase monim ebegu so agu ase sa monim begu so agu ase o su bempa anoti free a okoya ya ko recording no enu krapo mu anhu I was the person me intro me kira mu say na nsembe na o su bempa koken na modeda o na modeda nsembe na o su bempa koken ade chinye ase e kan so omu ye yie okuo num aso omu ye yie obi atimi pia bonten omaka dem na kwase o si UK meme ba bonten e be ka kira mu say ade na aka nsa akosoro mu ntwi sa nipa kro nanimu a wo ba ya mo ba ye kataso mu aso
uwie na me koka se wadwane a wo se na won se me ni nipa meti ma sa akwase ne ba bonte ka se konu afirim me ade se me ka se me mfiu me adwene pan me ni nipa me ma sa akwa ne ba bonte ebe declare ma wiase nyina te se konu afirim e wona no musa so post pictures e wona na pictures that say esu yes no menko me se konu me se magu na wio asembe na mo kan sa no because we aso obi a sabi no ni so ade obi ade bia no e pesa me nkumnya obi ade bia no oba ni panim ebe ye no se wo ye no midwa sa ankrofo no it got to a time where many me yire tena ase hunu se sa ankrofo wo munye ni papa nti omo asem kra ye dey ye nka omo asem biem sa ni pe ya omo ne ne kun ya o sa ni pe ya na be o papa enya hwe papa o papa wo de papa na asem ba wo de be ka bi maye ne ba ne sa na ja wo na wo de ne wo hye eso we ene on wi ase ezei ozu empa achusu ke part nti eya omo ya nti ntokwa no nti hye omo na akodi nkonkonsa na akodi yese jo mu sa mu okwo nu mu ya afra ye nanim se kra a wa besi wa wo kam kaka kwase aba unim se ayi one no wo ba ba ke part position on nti kaka kam na ubesi wa na mu ye video wi na mo delete nkura asefo mu ye video wi abu so ba so no like mo mo love no so na nkwase afọ no wa beta so report hwe da bia me ka kire me se me adwene pan no ansa na me ba bonten abeka asem no na matrase awridi game no ahunu ne ekọ na ready game na ahunu ne ekọ se bibi se besi ekuo ne begu me ka kire mo because ankofo we say akwakọ ese lady ya o UK ya oton enkun ensam hyehyɛ ho enkrofo we ese da ka kire me adwene pan se sa lady na ngasa kra no omo do lady na omo ye sa enkun advert man no enya sa na so mu jai lady ni na se lady ni kwa lady ni do mo information be kwa different ekum nti no sa de anya ombe do lady na se de be ya lady no enye de enja omo chidie na lady no enfo mo nsem enko e de be nsem a ensam bai na lady ni kro na mo ye sa advert man no mu nje ni mu kwase ya odi omo nim na ka kire mi o kwase ya be ma ya odi omo nim ayo ye de se obi abo kin kwase akwa musole jimi sa na muso social media na mu jimi e na we akodi nkonkonsa na we hwana akodi we enkonkonsa no kura wo mu no ntina ewo mu na sa de na pa no ka no sa nya no kura e ha mo ayedai na okay part wanya sa ankwase acha pa na wo pa mu na de me sa be fa ya no okay part wanya sa ankwase acha pa na wo pa mu na we omo ye hwan wa ka no kura da kire mo mfo mu jimi enko asiafo wanya sa ankwase acha pa na wo pa sa nkurasefo nkwasiafo we mu na de we me sa be fa ya wo no wa betena fi asu asesem sa nkrofo we ti social media so no mu jimie ena jimie ene atiko ntinikuo no da bia no ye na yese wo ya de bia be ka kire ye the same thing afra we de ko Ghana need Ghana wo ta brochira person wo control eku e wo Ghana no so mo mpene ene sa de ane me kura no me na me de mo ba social media ne me jai Debeta Ghana need Ghana eku no oya no so afirim oya selfish mu de munim sa nipa no won oya be bro sam papa pesa me kumnya wo ga chiro bi so obi ense o video na wo say the wo cherish sa o page no sa na obi a cherish ni page o me na me fa Becky TV me share o post double wa bodam wo ti social media and so ya wo so la na do normal Facebook na go share obi post na wo pese wo de wunya ade a nipa ne fa no kan so no ani page enko share wo so post efa ma how what is social media no so na wo de why won say wo de me na me ni ekwasiafo fake ayi na am kototo o to say me ye ayi kan say me maji award be enom ko vote wai asiafo atemdide no na am koje award na say de say me content creator who to me create content da ba na wo pie kura akwa bonta ko ye ayi akotwa short skit da ba na wo to be kan sem bia aboa Ghana man da say me ye content creator who to me create content ewi ase pa de da bia na ye ka no asema akwa na o su bempa ni si wonom ena ono no atetemo ena jimie saa na mo jimie se o su bempa chusu ke part over you nti na wo twen se ukuna akokora na obewu na akọ wale o su bempa de a ena abo so papa ayeka
Now wo try say wo kuna akokora no et wote wo no wo do usu empa na ayo spare wo do usu empa ayo spare e na papa bay wo kunu kura friend papa wo kunu kura mpo na be ma na oda won che kura be ba bon cha be kusa entokwa we say because dem ye nyina no munim ade amohwehwe o munim ade amohwehwe bosume so a ye be kwa akoma obeska bosume so ba akoma ma miska bosume so e be yesei e na de ama wo nti saa nti nsem krona ke part ko kan mo famla me se ko na gu awie nsem krona ke part ko kan ye na moto na ke part no ye hunahuna no ene ye ne sei mo famla bonten do so wo kuonu ma wonye bone da no wonto bo mo oba no do so wo kuonu na so ye perfect no wonto bo mo oba nyankopon de ke part abetua moka munya hunu hwe nyame na de ke part no abetua moka pa because mo ya bronsanfo pa ena musisi media no so na monya osu bempa no so class captain osu bempa ene de me don watch our class captain assistant ye wan Jimmy sa no mdigu media no so enu tira me ma wiase nyina hunu se sa angofo we matwa me se me ma bonten eme defend o mu bie mu da ntira me ma wiase nyina hu ye no because na me hunu se o mu Jimmy too much eya na me yere enya hwe mi kunu wo de se unu aba ai omo bo no dodo kwa kabima no eso me yire ya na ono kabima wi na wudi me yira tem back door da bia da be na wudi me yira tem o nyame atua muka papa kama na bantem o abantem ankasa ena begu so ayede aweke abusuan mo like mo love no so internet no mewura underground style oba so like be pc ya kna fire ne dem sure Mrs. Social media so be obedi mboni bia benya ne de kan ya cheche ebeba tent this time the camera no wudi me mboni ya enche o ebeba quick sanete o say musu mbogu so asu sa ese moni mo gu ase o da bia moni mo gu ase enim gu ase ende da bia mbaje sa abusa mo like na mo love no so da bia moni be gu ase because ke part no akoka na okre de akire mo ntino okre na waka because nipa ne se munya ntokwa nti ntokwa na munya akro mu ntimi nya akro ena nipa ne da ko back door ena wo kire nse mu kira manfo me so munya ntokwa munya yo ena munya yo afra osi UK wanim dindindin uti meka se osu bempa ekura akoto se obi kotwa osu bempa kote kura on famla so obi osu bempa kote kura on famla na afra we ko defend am so oyen konkonsa na munya konkonsa munya konkonsa asiafo mo besisi aburochire na Jimmy sa na muji osu e pa no to no oba UK wono ade be pa no be ye wi asenum gu ase enum gu ase foto kaniba say ya na be kono because adwene na kita mo nya adwene papa adwene bone nko a emu omo misi kuo ne de misi emu magu na wio matete no ma pansam no ese konkon ho oba so no atwere konkon ho eko no konkon ho hwe misi me ka chom say by the time I finish with omo no omo angasa no ombesu me ka kire omo say by the time me finish with omo no ombesu because adwene kita omo nye adwene bone nko a ene kita omo enti mo amudi akire no mo fa ke party dey we entum tirim say osu be mpana mudi na kire anda bia mbesi social media mo kama yotumu fa munti no saa na mo de beye mo because so we ade ketua bia ombe tene abegu so no mo nyina bedi watem omo ye nipa bia omo nim say de ni to ade saa ngofo we omo ye boni ayefo angasa omo ye nipa bia omo nim say nipa we kura de wakon ama ye panyo nipa we kura de wayese ama ye panyo nti afu ye nye de ento hwenkwase asema afuna we nanim dendindi so wo ye as de bia na ke party besi wa no obodin no okanfo no ohurihuru no pejaw no ye ose nso ohun wiase no aba no okanfo na chese ye na etete onse sa bloggers na omotete omu nyina me ka chon sa angofo nyina obi asisi mu nyate ntomu nyina beti akọ because o matena say hu say na wo da bia oba wo da ye mekoma wo da be na afra na nim dindindin eso life eso obekon ama ekuo ni ma no onye because of feeling no hwe usu bempa ba ye omukodu asondem wa no ne akoya ne to nanim oso nanim say ka talk yi
Ko draw on them no more your say yeah dear yemfe page no crampo nko life yemfe page ni say entin kra no de akini mo nko life enfe enkyere so ma hu mo so le ase enam diku adentre mo so mo say omo start ikuo no say no omo time obi ade ba life me boa omo start ikuo me say ikuo no me start say me gu na chew omo start omo jimi ya na me say me gu kuo no mo so mo say de bent na ikuo no first pa no na we ba life we asa na we aba weba we asana weba adentra na obi aso the camera na oba life muso mo adentra na obi aso because oma pa aba oma bre me na mbe bie omani me na me mo hunu ehan no me na mo hunu se enkwaso na mo mu no enough is enough munyai na me toro mo da fra we tag me an na ne followers na hwe na ne nkrofo ne follow na me kire mo se sa nkrofo no mo follow na ankasa no me sa nkrofo no kwa mo hwe me video sanku from follow no nankasa no me no omo nhye me video so enti mbe kira mo say me nya nkrofo na obi be kan asem de mamo a na at the end no nipa kro no be kan akore kira mamo sesa de a ene ye mo ye nkrofo no me hwe o video biem ye me nkrofo no mfie o biem na se ehu ato mo so sa de a na se nipa na se adwane ba mo ho me on dem de ye mo me promote kira mo se mo nya obi because mo e ba na likes shares views a mo from mo timi compare me da me international man me international the whole social media oh say me say any jenkwa na me jo any jenkwa because me da ya so abem ntakwa sim eso alai akwa ni aje hey me say osun da na asade che na happy edo osun da ye na ade che na happy de papa ekonagu ese mo amba komo ntokwa me say last hour on sa obana na nim den ese me last hour nyina sa obana na nim den ene be ma no my brother my sister no omo na ntokwa kese pe bi so omo ntem me say sa kwa na nim den na oso da bi obeso edi e ma atem da bia no one obana na nim den no omo na ese ntokwa kese pa eba me ka kire me yere say owusu be mpa onso owusu be mpa ba UK man kana say mumusa musa di entia onso owusu be mpa ba UK man kana say because Osubempa eba no me ka kire me re so Osubempa efri UK okodu Ghana pe oba no be hunu afra na nanim denden no obeka ne teams anasa we kura nkoyiye nti we na da bia na me cherish no na me ese no ti me ka kire me so Osubempa UK na wo oba no okodu Ghana pe ntokwa besi okodu yeso nchayo onza ntokwa na ba me more than prophet o me hu ade kura so Osubempa de so hunu hwe ono twedie na ye ne de e ma mo to so no ope eto elastic wadi to akase ya nto ohunu hwe na ni nyina afrefra onyankopon ani me ka say Osubempa ba na okope ntokwa besi ntokwa no so na esi ntokwa no na esi no because me hunu ade nyankopon bie mani me hunu nioma from afar ko Osubempa ba na obehunu afra na nim denden na so once oba na no odika egu afra na nim ase Osubempa dika egu afra na nim ase bata afra na ni anko ho adana afra no yesa wo sa adoa na no Osubempa se na se woni adoa sa ho na Osubempa disqualify no sa adana afra na nim denden no adana wo sa adoa na Osubempa ka kire no se na sa okra nim adoa sa no ho na Osubempa disqualify no oguna nim ase poto ti sa adana na me ka kaish me da yeso na start happen because Osubempa be hu no hu se enko yie kura se wu nyo bia akete boge e wa sa asomodwe no kete enketo ade we dey friend enketo anwo no nkan pa bi se ke be friend enketo ade but we friend enketo anwo no pa afra anwo no odende ozigiza some guys am eguku no because mo ye mo say mo tete sa ankrofo we dey nkrofo we abekun mo ti me ko fa me papa picture e be to be dimba patem ko fa me papa picture o e be to be dimba patem ko fa me yire picture be to be dimba yire atem be dimba atem now to na ye ode I say ko na guza says eko no kromo fo munye obia ai na afra ba akro no so na nim asekra na no pa fia ta na onim so over the sike part na wadi nkomo ha na utimi kasa ya kasa wo kra no wo nkasa mu ke part asem nkire obi ada enso at the end no wo ka kire nipa ba ako asiaba munya unu hwe o mesikuo no
Adam dem nsa ball from say gu nsa nam se kun magu no enum guase e besa atomo no munya hunu hwe at the end the message am di jam one say at the end no a friend nim tendente no one akoa na wo UK be ma no omo ntokwa kese pa na ebesi omo ntam ma ye ho adwuma wie and be happen so before December a friend nim tendente no one akoa na oti UK no me say omo mienu a omo so mdi sa akuo nanim no omo mienu ntokwa kese pa na ebesi omo ntam na afede kenken to kenken to sa Oza ntokwesi omuntemu mlebi. Ntokwesi omuntemu mlebi. Ema akwa no be dome afrane ma. Ema afran so ba abonte be dikrensa akwa na bodam. Sa ntokwa na esa ba no. Ebe sene de ebe first no kra. Ebuso amede mo se dini adwenpan aka nkratam kinkon. Ye be san hia bi nkura asefo atamfo. Ene nkwasiafo amugu a mo jimi sa. Share video ni enko. Nyankopon di ma so mama.